ndabasuje mbaye kaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza ndetse no kugomeza kugira igicamunsi cyiza ni wa mwanya tuje kuganira ku makuru y'imikino atandukanye ari kugenda avuga ku mugabane w'Iburayi sports updates transfer cyangwa se nandi makuru avuga mu makipe yanyu atandukanye dore ko amashampiyona agiye gutangira muri iyi weekend ku mugoroba watambutse ikipe ya Real Madrid niyo yatangije amarushanwa ku mugabane w'Iburayi ubwo yakinaga igikombe cyitwa Super Coupe ya UEFA gihuza ikipe yatwaye Champions League hamwe n'ikipe yatwaye Europa League bahuriraga mu gihugu cya Pologne bakina iki gikombe cya Super Coupe. Ikipe ya Real Madrid iza gutsinda ikipe ya Atlanta Bergamo yo mu gihugu cy'Ubutaliyane iza kwitsinda yegukana igikombe cyayo. Ikipe ya Real Madrid ikomeza kugenda yibikaho ibikombe byinshi ndetse irushaho kugenda iba ubukombe ubwo yazaga no kuba yakira abakinnyi bayo bashyashya. Real Madrid yaje kuba itsinda ibitego 2-0 itsinda ikipe ya Atlanta Bergamo. Igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri nibwo ikipe ya Real Madrid yaje gutsinda ibitego 2, igitego cya Fede Valverde ndetse n'umukinnyi wita Kylian Mbappe wazaga gutsinda igitego cye cya mbere muri Real Madrid kuri match ya mbere yatsinze igitego anatwara igikombe bahita banatsinda n'umukino wa Super Coupe. Ku mukino we wa mbere uyu Mufaransa abakoze amateka kuri nimero 9 mushya w'ikipe ya Real Madrid waje gusimburwa ku minota 88 aza kwinjira mu kibuga umuhungu mutoya cyane umunyamaroke bita Diaz. Uyu mugabo akaba yatsinze igitego cye cya mbere mu mukino we wa mbere ahita anatwara igikombe afungura konteri y'ibitego ndetse anafungura ibikombe byo ku mugabane w'Iburayi nk'umukinnyi muri club. Naho umukinnyi wa Jude Bellingham yaje kuba akomereza aho yasoreje umwaka washize aza guhabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umukino. Uyu mugabo waje kuba atanga assist ku gitego cya Kylian Mbappe yaje gutsinda mu gice cya kabiri. Iyi kipe iza kubona intsinzi inegukana igikombe cya UEFA Super Cup cyabo muri ku mugabane w'Iburayi. Naho umugabo witwa Luka Modric kapiteni mushya w'ikipe ya Real Madrid yegukanaga igikombe cya 27 mu mateka kuva mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Uyu mugabo niwe mukinnyi wa mbere utwaye ibikombe byinshi muri Real Madrid, ibikombe 27 byose kapiteni w'ikipe ya Real Madrid uyu mwaka. Uyu mugabo akaba afite n'amahirwe yo kuzabyongera atwara n'ibindi bikombe byinshi bitandukanye dore ko yaje mu mukino asimbuye muri match ya nimugoroba batsindagamo ikipe ya Atlanta Bergamo ibitego 2-0. Abagabo batatu nabo bazaga ko bishimira igikombe. Iyi akaba ari trio izagaragara cyane mu ikipe ya Real Madrid izabigizwe na Kylian Mbappe, Vinicius Junior ku rundi ruhande, urundi ruho Rodrigo, Mbappe ari ku 9 ndetse n'umukinnyi witwa Jude Bellingham ari gukina inyuma yabo dore ko aryoherwa no gukina ikibuga cyose akirukanka. Ku mugoroba batambutse baje kuba babanza aba ni 11 ikipe ya Real Madrid yaje kuba ibanzamo ubwo yatsindaga igatwara iki gikombe. Yari yabanje mu izamu Thibaut Courtois, imbere ibanzamo Militao, Rudiger uruhande rumwe yazamo Carvajal watangiye ari kapiteni, Mendy w'Umufaransa kuri ruhande rwo kuri gatatu. Imbere yabo hagati mu kibuga hakina Fede Valverde ndetse na Chouameni. Hagati mu kibuga imbere gatoya hakina Jude Bellingham. Batatu b'imbere yari Rodrigo, Mbappe hamwe na Vinicius Junior watanze assist y'igitego Cyambere. Kwigarukiye mu matransferi ku mugabane w'Iburayi n'ubundi mu ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza kapiteni w'ikipe ya Manchester United bamwita Bruno Fernandes. Ejo byari bikiri kugenda bivuga ko byamaze kwemeza ikipe ya Manchester United yamaze kuba ibishira hanze. Uyu mugabo wasinye amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2027. Uyu mugabo w'imyaka 30 kapiteni w'ikipe ya Manchester United yaje kuvuga ko yishimiye kuba umwe mu bagiye gukora ibigwi mu ikipe ya Manchester United ko abona hari projet zigiye gutwara ibikombe muri Manchester United. Naho ikipe ya Bournemouth ikaba imaze kuba yibikaho umugabo w'umunyabrazil w'umwataka uje gusimbura undi wagiye mu ikipe ya Tottenham Hotspur witwa Dominic Solanke kuri $60 bakaba bamaze kugura Evan Nelson. Ukaba umugabo ari burari mu gihugu cy'Ubwongereza akora medical test akaba avuye mu ikipe ya FC Porto mu gihugu cya Portugal kuri $37 zose z'amayero ndetse na add-ons za $10 ndetse na $10
azatangwaho umunsi ikipe ya Bournemouth izaba imugurishije izatanga 10% cyangwa se 10% y'izaba yamugurishije mu ikipe ya FC Porto. Naho aba bagabo babiri baje mu ikipe ya Manchester United basinye ku munsi wo kuwa mbere, aba nabandi mwita Mateja Delight ndetse na Nusser Mazraoui akina kuri kabiri cyangwa kuri gatatu, ndetse na Mateja Delight ukina mu mutima wa defense. Abagabo bakaba baraturukanye mu academy barakoranye mu ikipe ya Ajax Amsterdam mu mwaka wa 2009 kugeza 2019 mu ikipe ya mbere, bakaba barongeye guhurira mu ikipe ya Bayern Munich kuva 2022 kugera mu mwaka wa 2024, none bakaba bongeye kwisanga mu ikipe ya Manchester United mu mwaka wa 2024 kugeza mu gihe tutazi kugeza kuri ubu ngubu. Abagabo bakaba bamaze kugenda bakurana igihe kirekire, umwe ni mwaka 27 undi akaba afite imyaka 25, ufite 25 akaba ari Mateja Delight. Naho umukinnyi witwa Yusuf Fofana kuva mu ikipe ya AS Monaco akaba yamaze kumvikana deal n'ikipe ya AC Milan mu gihugu cy'Ubutaliyane. Uyu mugabo biteganyije ko ari buze kuva mu gihugu cy'Ubufaransa yerekeza mu Butaliyane kuri miliyoni 25 ikipe ya AC Milan yamaze kwemera gutanga mu ikipe ya AS Monaco. Uyu mugabo akazaba ahita yerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyane. Naho tugiye mu makuru yo hanze y'ikibuga, umugabo witwa Michael Owen umwongereza wakina ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Liverpool yamaze kuba we akora prediction ziwe uko amakipe azarangiza ku rutonde uyu mwaka. Yavuga ko Arsenal izatwara igikombe ku mwanya wa mbere, ku mwanya wa kabiri ikipe ya Liverpool, avuga ku mwanya wa gatatu azaba ari ikipe ya Aston Villa, ndetse ku mwanya wa kane hakazasoza ikipe ya Manchester City. Tuvuye kuri izi prediction z'uyu mugabo, Premier League ni nako izabitangira ku munsi wo kuwa gatanu, ni ku munsi w'ejo. Ikipe ya Manchester United yakira Old Trafford ku isaha 3 z'ijoro, yakira ikipe ya Fulham United akaba aribo bazatangiza Premier League kuri uyu wa 16 azari ku munsi wo kuwa gatanu isaha 3 z'ijoro. Premier League izaba yatangiye amajoro n'ama weekend y'uburyo hazaba yagarutse ku mugabane w'Iburayi. Mwakoze kudukurikira kuri Champions Sport, amahoro y'Imana abane namwe, hasta la vista, shalom shalom.